Triangle de Bermuda, agace k'amayobera gateye ubwoba cyane. Benshi baburiwe irengero, bivugwa ko hakoreye ibivejuru na Sekibi. Ni kenshi cyane wagiye wumva ibivugwa kuri aka gace n'inkuru nyinshi zanditswe kuri Triangle de Bermuda, ibyegeranyo byinshi byagiye bikagarukaho n'ibindi. Ubundi ni kuki aka gace gakunda kuvugwa cyane? Indege, amato n'abantu baburirwa irengero biterwa n'iki? Haba hari imbaraga zidasanzwe ziri muri aka gace? Ese ibiremwa bidasanzwe bihavugwa bizwi nk'ibivejuru bihurira he n'izimira ry'amato n'indege n'abantu baba babirimo bigerageza kunyura muri aka gace? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho mu cyegeranyo cya none, kumana natwe sobanukirwa akantu ku kandi kuri aka gace k'amayobera kiswe Triangle de Bermuda. Ni agace kaba mu nyanja ya Atlantika. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze ureba hano ndetse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene. Triangle de Bermuda ni igice giherereye mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Iyi mpande eshatu ya Sekibi yamenyekanye nka Triangle de Bermuda iherereye hagati ya leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Puerto Rico n'agace ka Bermuda. Aka gace ka Bermuda ni ikirwa. Amateka y'izimira ry'indege n'amato mu buryo bw'amayobera ari nayo yatumye aka gace kavugwa cyane. Atangira mu mwaka wa 1950 tariki 16 Nzeri, ubwo umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika witwa E.P. Edwin Van Winkle Jones yabyandikaga. Yandikaga inkuru ivuga ko hari amato menshi n'indege byaburiye muri aka gace mu buryo budasobanutse, harimo n'indege ya US Flight 19 n'ubwato bw'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaburiwe irengero bari mu myitozo. Inkuru ya Sandy niyo ya mbere yabayeho igaragaza aka gace byose byaburiyemo. Ibura ry'indege ryongeye kwandikwaho mu mwaka wa 1962 ubwo umunyamakuru wa American Legion Magazine yandikaga amagambo ya nyuma y'umupilote wari utwaye iyo ndege, aho yagiraga ati: "Turi kwinjira mu gace karimo amazi y'umweru. Turabona ibintu bimeze nabi. Ntituzi aho turi noneho tugeze ahantu hari amazi asa icyatsi, nta kiri umweru." Yandika kandi ku magambo yavugiwe bwa nyuma mu bwato bw'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuze ko babona bageze ku mubumbe wa Mars. Muri iyi nkuru umunyamakuru yanditse ko ari agace k'amayobera. Mu mwaka wa 1964 umunyamakuru w'ikinyamakuru Argos nawe yanditse inkuru ifite umutwe ugira uti impande eshatu z'urupfu za Bermuda, aho yavugaga ko ibura ry'iriya ndege na buriya bwato ari ibintu by'amayobera. Nyuma y'umwaka umwe umunyamakuru Vincent Gaddis nawe yaje kubigarukaho mu gitabo kinini yanditse yise Invisible Horizons, agaruka ku hantu hatanu h'amayobera habayeho mu mazi, aho agaruka kuri aka gace ka Triangle de Bermuda. Ubundi byose bijya gutangira bitangira umushakashatsi w'ubutaka n'amazi Christopher Columbus, ubwo ari mu rugendo rwe rwa mbere yerekeza mu cyo yise isi nshya. Bivuga ko yabonye ikibatsi cy'umuriro kigwa mu nyanja, nyuma y'ibyumweru bike haza kugaragara urumuri rudasanzwe. Muri Werurwe mu mwaka wa 1918 ubwato bwa USS Cyclops, ubwato bw'imizigo bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwari bufite uburebure bwa metero 542 burimo abantu 306 ndetse na toni 10,000 z'amabuye yo mu bwoko bwa mangazine, bwarohamye hagati y'ibirwa bya Barbados n'ikirwa cya Chesapeake. Abari muri ubu bwato ntibigeze bagaragaza ikimenyetso cy'uko bakeneye ubufasha. Igihe ubwato bwashakishwaga nta cyari kiriburo cyangwa igisigazwa cyabwo kigeze kiboneka. Ubwato n'ibyari birimo byose byaburiwe irengero kugeza amagingo n'aya. Uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, Woodrow Wilson, yavuze ko Imana ndetse n'inyanja nibyo byonyine bizi iby'irengero by'ubu bwato. Bivuze ko inshuro zose bashakishije irengero ry'ubwo bwato nta kintu na kimwe bigeze baca iryera. Nyuma mu 1941 ubundi bwato bubiri bwo mu bwoko bwa Cyclops bwaburiwe irengero mu buryo bumwe n'ubwa mbere, hafi naho ubwa mbere bwaburiye nanone. Iki gihe hahise hatangira kwibazwa ikintu cyaba kiri kubitera, biba inshoberamahanga kwiyumvisha ko amato agera kuri 3 yaburira ahantu hamwe kandi nta kimenyetso cyagaragaye ko haba hari ikibazo mu mazi cyangwa ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere. Byageze aho ubwato bwambukaga Triangle de Bermuda bukaburirwa irengero, cyangwa bukaboneka ariko bigaragara ko bumaze igihe kinini bumeze nk'aho bwatawe n'abantu butagikoreshwa. Mu Kuboza mu mwaka wa 1945 indege zitera ibisasu 5 z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo abagabo 14 zagutse ku kibuga cy'indege cya Fort Lauderdale muri Florida kugira ngo bakore imyitozo yo gutera ibisasu hejuru. Uwari umuyobozi wabo yaje kuburirwa irengero ubwo indangacyerekezo yitakoraga neza nk'uko bikwiye. Indege zose uko ari 5 zagumye mu kirere zishakisha umuyobozi wabo, nyuma zihura n'ikibazo cya benzine nke mu ndege kubera kuzenguruka igihe kinini zihita zigwa mu nyanja nazo.
Kuri uwo munsi indege y'abatabazi hamwe n'abakozi 13 nabo baburiwe irengero. Igitangaje nyuma y'ibyumweru bitari bike hakorwa ubushakashatsi, ababukoze bananiye kubona ibimenyetso by'izo ndege zose. Raporo y'ingabo zirwanira mu mazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ari nkaho baburiye ku mubumbe wa Mars. Mu mwaka wa 1964 impanuka z'amayobera zitandukanye zabereye muri kariya gace, harimo n'indege zitwara abagenzi zahaguye hakabura n'umwe warokoka. Nibwo muri uwo mwaka wa 1964 umwanditsi w'ibitabo witwa Vincent Gaddis yanditse igitabo cyita Invisible Horizons. Muri iki gitabo cye Vincent Gaddis yise Invisible Horizons, cyangwa se mu Kinyarwanda bishatse kuvuga imbibi zitagaragara, cyangwa se nanone yakise Mystery of the Sea, bishatse gusobanura amayobera y'inyanja. Vincent Gaddis yagiye avuga ku bintu byagiye biburira muri aka gace ka Triangle de Bermude, aho yavuze ubwato n'indege byabuze mu buryo budasobanutse. Bwa bwato twagarutseho bwabuze mu mwaka wa 1918 bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwa USS Cyclops, nayo ndege ya Flight 19 yabuze mu mwaka wa 1945. Asobanura ukuntu ibintu byabuze, yavuze ko hashobora kuba harabaye nk'imiyaga idasanzwe, ibikorwa by'ibinyabuzima cyangwa ibiremwa bidasanzwe harimo nk'ibivejuru. Uretse n'ibyo kandi yavuze ko hashobora kuba ari ikoranabuhanga ridasanzwe ry'ibyo bivejuru, ari byo bituma ikintu cyose cy'ikoranabuhanga kihanyuze harimo nk'indege n'ubwato kita kiburirwa irengero, bivuze ko cyaba gitwarwa n'ibyo bivejuru. Kuva icyo gihe mu kinyejana cya 20 abanditsi benshi banditse bavuga ko aka gace kari kamaze guhabwa izina rya Triangle de Bermude, kica buri kintu cyose kihanyuze haba mu kirere ndetse no mu mazi. Abahanga mu bya siyansi bo babonye ko hashobora kuba ari imyuka ifite imbaraga za rukuruzi zikurura ibyo mu kirere, cyangwa hakaba harabaho guturika kwa gaze iri munsi mu nyanja, bityo bigatuma icyateye cyose kiburirwa irengero. Mu bushakashatsi bwose bwakozwe bwagaragaje ko nta kintu kidasanzwe gitera ayo mayobera. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi zivuga ko isuzuma ry'indege nyinshi n'ubwato bwaburiye muri ayo mazi mu myaka yashize nta kintu na kimwe cyavumbuye cyerekana ko byahitanwe n'ikintu kidasanzwe. Ubundi se koko kutuzi neza ko nta nkuru ivugira ubusa ku musozi? Ubundi koko Triangle de Bermude haba hari ibiremwa bidasanzwe? Ese ababivuga babishingira kuki? Impamvu abantu benshi bavuga ko Triangle de Bermude hari ibiremwa bidasanzwe cyangwa se bizwi nk'ibivejuru, nuko impanuka nyinshi zihabera ziba zidafite ibisobanuro byoroshye kubyumva. Ibi byatumye habaho ibitekerezo bitandukanye harimo n'iby'ibivejuru. Ariko muri make dore impamvu nyamukuru zituma abantu benshi batekereza ko hashobora kuba hari ibivejuru. Impamvu ya mbere bashingiraho ni uburyo indege n'amato bibura, nyamara mu bushakashatsi akabura ikimenyetso n'iki na kimwe gishobora gushingirwaho ubushakashatsi, bavuga ko wenda ibi bintu byabuze kubera impamvu runaka, wenda nk'uko babivuga nk'imiyaga cyangwa se n'indi bivejuru. Iyindi mpamvu nyamukuru abantu bavuga ko hari ahantu hashobora kuba hari ibivejuru cyangwa ibiremwa bidasanzwe ni ibibazo by'ubutumwa bwa GPS na radiyo biba bikoreshwa n'ubwato n'indege iyo bigeze hari ibibazo bikunda kugira. Abatwara indege n'ubwato bamwe bavuga ko GPS zabo iyo bahageze zihita zihagarara, cyangwa bahagira ibikoresho byabo harimo nk'amaradiyo na GPS bigatangira gufata network zidasanzwe. Abantu bamwe babona ibintu nk'ikimenyetso cy'uko haba hari imbaraga zidasanzwe zirimo n'ibivejuru bishobora kuba bifite ikoranabuhanga rikunze kudakoreshwa cyane ku isi, ni ukuvuga rirenze iry'abantu bakoresha. Hari n'abandi bemera kandi bakizera ko Triangle de Bermude ari poto cyangwa se irembo rifasha ibivejuru kwinjira mu isi cyangwa gutwara abantu bavuye ku isi. Hari akandi kantu k'ubwenge ngiye kukubwira kandi ukazirikane ugafate mu mutwe kuko tuzagakenera cyane ubwo nzanaguteguriye ku kiganiro kizagaruka kuri Area 51. Hari inkuru zivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabize ibijyanye n'ibivejuru muri kariya gace ka Triangle de Bermude, ariko ikabihisha rubanda. Abantu babihuza n'ibindi bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'ibanga ahazwi nka Area 51, ahantu hagisirikare hacungiwe umutekano muri Sierra Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa ko hashobora kuba habikwa ibanga ry'ibivejuru. Nubwo nta bushakashatsi bugaragaza neza igitera ibi bikoresho kuhaburira, benshi baracyatinya kwerekeza mu bice by'uburengerazuba bw'inyanja ya Atlantika y'amajyaruguru, ndetse biracyari amayobera ku cyaba gitera ibi bikoresho kuhaburira muri aka gace. Abantu bamwe barakibaza niba haba hatuye abantu b'ubundi bwoko cyangwa haba habivejuru nk'uko bivugwa. Ngibyo ibyo twavuga kuri Triangle de Bermude, agace kari mu nyanja ya Atlantika mu burengerazuba bwayo. Hari icyo wifuza ko twazakubwiraho, kitwandikiye muri comment. Ariko mbere yuko dusoza, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.